روز بخیر دوستان عزیز. چخاله که دینا گفته بودم پخت پزه نشون میتیم. در اینجا چیگالدک میکنیم. یک نمود چیگالدک ملویمک. مویر چیگالدکی چی میگیم موچه؟ چیگالدکی لخایی میگیم. این اینجا شکرای نمکای بعد کم ترک دروژه مینداز یقاک شیرینی. بعد این آرد ایجاده باشه چند کلچگیش شوریده ما بازار رفته بودیم با ماندگی مایده چویده رو خریدیم یا چند شوریده تا آمدیم همه قنه خیز بودیم خیسته با شوریده چی میندازیم ایوره این روغن بعد شیر گرمکای 1 لیتر شیره بعد اینجا کم ترک نمک کم ترک شکر کم تر دروژ من خیلی یک جای میکنیم خمیرش تیار میکنم با نشون میتم دوستان عزیز اینم خیلی خمیری ملویمه که خش رو تیار کردم میمونمشه 1 ساعت 1 نیم ساعت تا رسیدنش میسته رسید بعد تیار میکنیم خش رو میپیچونم گرمک دوستان عزیز اینجا خمیری اوچم رسیده اینجا چیکار است کوچه چیکار است خیلی یک جای میپزیم با نشون میتیم یا رو بگیرنم خیلی مایده کلیسته همشه جلو کده پشو روز نمیتیم دوباره نه با دورو میمرن نه با شمنگ نه با یگون چی نمی خیلی هم خیلی مونده است تونوک کده کلچه رو برداشته است اوچم تندور رو اوجش سفید کده بوده ما با ایدومی خرید خیلی کلچه رو چسبونده اوچم فریزه همه ترسیده آزاش رفته کلچه اوچگی تیار شد اوچم پخته شونه از ما میرم اکو چیکار میکنیم؟ چیگالدکا رو تیار میکنیم بعد تورد چیگالدکا رو تیار میکنیم میپزیم شونه نمی خیلی خمیر من رسیده از میگیرم کلولا میکنم نه خیلی واردگیم دایی تا دوده مونده میگیرم یه همسایه فقط بهم میوری گل میاندازیم چرا چیگالدکا رو نم خیلی میگیریم یک تا گل میاندازیم ملایمه اومده باید کم ترک قدر ملایمی نمیکنم ملایمه کدم نه خیلی کده همش گل میاندازیم ملای خورانده با نشون میتیم همشه دوستان عزیز انا خیلی 4 لاله شید قریب 5 لاله حوزی همش بریون کرده میگیرم پاموشنیتسه مرا دیدی همش فریزه ورسه چیکار کردی؟ چی دلدک پس برای چی پزی سادی؟ برای چه جانش چی دلدک پزی ساده بده دوستان عزیز این الله ما در گیراندم تو میپزه نرس ولی شما مرا بسیار سوال دادید که بعد سونیا و فارق چی ده قطعیتون نیستن در ویدیوتون برای چی که ویارا دلشون نمیکشه که هر وقت ویدیو کنیم شونه برای وی همون یک ویدیو دم میاید تمام برای همون سبب نباشم قطعا همه جا دوز همینجا قطعیم بود سونیا ویدیو رو در گیراندم و رفته بسو دلش نمیکشه نزن خدا هر جا دوستان عزیز اگر خیلی روغن گرمی بعد نشیده می اندازیم این خودش دم میکنه کلام میشه با
бо давомаша нишон метавонам. Сурх шид бо нишон метавонам, бо хали чигалдак ҳама мекунам, мо чигалдак мекунам, намедонам дигаро чӣ мегӯям. Орзу, порзу, ғар чӣ мегӯям. Мо чигалдак мегӯям, мера бо чигалдак лақаи. Не, бисёр нандо. Ина дӯстони азиз, нами хел сурх шудеста, ира алои пастак да мепазам, барои ки дурунош хушрӯ бипазад. Леки ман қаддек дара бо сиё меша. Деги сафед дара сиё меша. Дӯстони азиз, ин инҷа қандол тайёр кардагием. И қаг мерезим ша. Баъд ина ширинак шидам. Дӯстони азиз, нами хел як дег, як касронка пухтем гирифтем. Хеле ҷӯшаёзӣ. Як гам хунукаш, берунаш хрустияш, ай дурунаш молоимаки хушрӯй. Ҷӯш бадаёзӣ. Ин хеле тайёр шид, хай чигалдак монам. Фақат торт монда. Ҳамин се чиз мепазем тамом, барои чӣ ки қурбонӣ дорем. Ҳеҷ ки ёрам уқа намехӯрад. Дига чӣ бипазем туруш мешуда ай афтои гармӣ. Да ҳаминҷа инам хеле пухтем. Хай тортам пухтанша нишон метам. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам торт мекунам, дар инҷа 6 та тухм андохтам, як пиёла шакар андохтам, лад мезанам, ҳамаша хушрӯ карда. Бе миксер хушрӯ карда лад мезанам. Барои ичи даркораи камтарак равған ва орду разрехи тел тамом меандозам. Хамеша тайёр мекунам, мепазам ва барои кремаш боша маскаву молоко ва дилала истифода мебарам. Ҳамаша инаира то охирша тайёр мекунам, баъд нишон метавам, барои чӣ ки ман ира дар канал нишон додагим, видео дарози бад меша. Инамира лад мезанам, равған мендозам, баъди равған орд мендозам, дар ҳами 6 дона тухм, 6 қошиқи калон орд мендозам ва якта разрехи тел. Анами хел тайёр мекунам. Анами хел якум корши пухт. Молоимакай ҷӯшаёзӣ. Ва коғазшам ҷудо накардам. Шоколадни кардамша, какао андохтамша. Нам хел ҳамаша тайёр мекунам, бо нишон метавам охиронда барои маска кардан. Чиша гуфтам? Кремша ай нами маскаву, ай нами скушони молоко тайёр мекунам, баъд мемолумша. Дӯстони азиз, дар инҷа ҳар се коржа тайёр кардам, нами хел. Ва иш ҷӯшаёзӣ ва инам гирифтам, иш хунук шуда, иша ина лавоша буридам, мондам. Ва дар инҷа боша кремша тайёр кардагиам, нами хел мегирам молида, ҳар як қабатша мемонам, инаи гирдоша инаи хел бурида мегирам барои ороиш додан. Нами хел дӯстони азиз, ози ҳамаша мепӯшонам, ба охиронда нишон метавам. Нами хели торти осонак барои рӯи дастархони идона тайёр шид. Ёро бурида дар лайричако мемонем. Нами хели 3 қабата молоимак ва ира дар халденинг мемонем, бо пага сари дастархона иншоалло ки нишон метавам. Дар инҷа видеоро ба поён мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи худо бошад. Худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. Хайр дӯстони азиз, ғолиби динангинаро табрик мекунем ва ҳатман ки иштирок кунед. Мо аз 2 август бо сар мекунем конкурса. ҳатман ки иштирок кунед дӯстони азиз. Хайр, то видеои оянда дар паноҳи худо бошад. Пага ҳатман интизор шавед. Идгардака аз аввал то охир қурбонира ҳамаша нишон метавам. То на чӣ хел мо мегзаронем, ҳамаша нишон.